Ok? Et j'aime tout le monde. Ok? Maintenant, la situation en Israël pas facile. Ok? L'entraînement finit comme ça. C'est un petit problème. Et maintenant, tout l'instructeur retourne. Et tout le monde go la Gomba, combattre la Gomba. Tout l'instructeur ici retourne Israël, combattre Israël. C'est la même chose. Ok? Vérifiez. Tout l'ennemi, tout la M23 terroriste. Hanyuma rero dutangiranye na video y'umwe mu basirikare ba Israeli atoza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zimwe muri elema nziza cyane zizewe cyane, azibwira ko bitoroshye rwose kubaha imyitozo cyangwa se kubatoza, ariko agakomeza babwira rwose ko bishoboka cyane. Ababwira ko imirwano barimo hano na M23 ari imirwano, urugamba bari kurwana ngo nizo ngandwano cyangwa se nizo ngamba, nizo ntambara Israeli ihoramo. Bavuga ko ngo bagomba kwitoza ibishoboka byose, bagatangira gukora uburyo kibagenzura ibice byose biri kuhanganirwamo cyangwa se M23 yagiye abambura. Ati biragoye, akongera ati biragoye, ariko uko byaba kose bigomba gukorwa. Uyu ni umusirikare wa Israeli rero, nyuma ko twe tumaze igihe kitari gito tubatangariza tubabwira ko abacanshuro bo muri Israeli bageze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabizi ko bamwe benshi muri mwe ntago mwabyemeraga, bati ni bya bindi by'abafayita cyangwa se bya binyamakuru byo kuri YouTube. Ngiyi rero video iza ikonfirma noneho 100% igaragaza uburyo ki Israeli yamaze kohereza abasirikare bayo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru ndayibonye ndavuga ni ntago nayicaho nayibagejejeho, ariko ntabwo ariyo yarinzanye cyangwa se ntabwo ari byo nari nshaka kugira ngo ikiganiro cyacu kibe gishingiyeho. Ikiganiro cyacu cyo muri iki gitondo cyo ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 kigiye kuba gishingiye ahitwa za Pezero. Nanone niho tugiye kugaruka, ndetse tuze no kugaruka hano muri Plaine de Ruzizi, turebe n'andi makuru menshi cyane arimo kugenda akwirakwira ku marezo sosiyo. Ubu tuvugana nituzano muri Plaine de Ruzizi, twababwiye ko ku munsi w'ejo M23 yahaturikirije amamodoka abiri yo mu bwoko bwa Kamazi, yaratwaye iminisiyo cyangwa se yaratwaye ibikoresho by'intambara byari bizanwe hano hantu bita muri za Runingo. Irabituritsa ku munsi w'ejo, ikaba yarabitwitse n'amakamyo, nagiye mbona amafoto arimo kugenda agaragara. Ubu rero ikintu kiriho niki, mbabarira ukureho iyo video urangiza ushireho platform zacu kugira ngo abantu bazifollowing, kuko ubwo ndimo ndagenda mvuga ntayo mamodoka. Ndashaka kugira ngo mbabwire ko amafoto bintu ngibyo bagomba kubisanga kuri X yacu ya Eugene Official, kuri Twitter yacu ya Eugene Official, niho muraza gusanga aya mafoto y'aya makamyo n'ibindi byinshi cyane ngiye kubabwira bya hano muri Puezero. Muri Puezero ubu tuvugana, umwe mu bakoroneri bari bayoboye urugamba hano bita ngo ni Colonel Drago, uyu nguyu yamaze gufungwa, yafunzwe mu kanya ku isaha saa 10:30 zo mu rukerera, nibwo yatawe muri yombi nyuma yuko yaragarutse avuye ku rugamba. Abasirikare bose yari yajyanye ku rugamba, agarukana abasirikare 5 bonyine bamucungiye umutekano, abandi bose basigaye ku rugamba. Uyu mugabo wanashatse gutoroka kugira ngo abure, ariko nyine biza kurangira abuze uburyo bwo kuburamo, kuko nyine ntaho gucikirana hato hari hahari. Ndababwiye nti muri iki gitondo tubafitiye amakuru menshi cyane, mwe murasabwa kubana natwe, ariko nkuko noma mbibabwira cyangwa se mpora mbibasaba, mbasaba kunkandira kuri subscribe, abatarabikora n'ababikoze mukankanira kuri like. Ndabona ku buhanga bw'ibyuma barimo kutubwira ko umunota wo kwamamaza ugeze, reka tuanze ducisheho publicité ubundi tugaruke mbahe icyitwa operation. Ese muzi ibyabaye muri Puezero muri rijoro ryakeye? Nababwiye nti bamakasike bari bahigereye, reka twamaze tugaruke. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka sasa rero twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Mbihere icyitwa imiripuko cyangwa se uvuge za nyamugigima biraza guterwa rwose n'uburyo ki wakiramo cyangwa se n'uburyo wamaze kumenyamo injyana tuba tubagezamo aho amakuru cyangwa se systeme tugenda tubagezaho amakuru. Agasha rero kari kuba hano muri Plaine de Ruzizi nubwo ataro tugiye guhera ariko karasekeje cyane. Ubu tuvugana rero amakuru atugezeho rwose mu gihe mwari murimo kugenda mukurikirana ibyo publicité mu gikari. Hari umwe mu mbone zacu ziri hariya muri Plaine de Ruzizi ari hano muri Sange ari kurumva bakora za muvuma hirya no hino, ambwiye ko ingabo z'abarundi ndetse n'abambari babo ibikoresho batangiye kubivana aho ngo mu bice bya za Kavimvira bakabigeza hano hantu bita muri za Runingo bakoresheje umutwe. Bari kubyikorera ku mutwe ibindi bakabitwara ku mamoto. Bitewe n'iki? Bitewe nuko ngo imodoka hari ya M23 ngo iri kuzihumurirwa cyane. Izi modoka z'intambara nta yiri gutambutsa igikoresho kuba bakizana muri za Runingo bamaze kuba batitira, bagize ubwoba bwo ku rwego rwo hejuru. So akoro karagaciyemo ubu ntago turagera aho ngo muri Plaine de Ruzizi, ubwo nituhagera turaza kubigarukaho. Reka twikomereze sasa twigarukira hano muri Puezero nkuko narimbabwiye niho tugiye kugira ute tugiye kugaruka. Muri Puezero ejo hiriwe imirwano ndetse navango ni imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano yatangiye mu masaha mu gitondo byageze mu masaha y'ijoro my friend bakiri kubundana cyangwa se intambara amasasu akimeze nabi cyane. Gusa navuga ko ku ruhande rw'ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa bari beza rwose bari beza muri iyi ntambara kuko nibo bari batatse kandi bitandukanye nuko byabaga bimeze ubundi hari igihe twirwanaho cyangwa se veteran igikoraho bagahita birukanka. Ariko ku munsi w'ejo bashikamye bararesista gahunda bari bafite ngo kwa rukwigarura icyitwa Puezero. Kuba ibi n'ubwiza. Nahoze mvugana n'umwe mu baturage wagiriye ubuntu bwo kubona internet hariya cyangwa se network hariya muri za Puezero, ambwira ukuntu ngo abaturage muri Puezero bitewe nuko urugamba rwamaze igihe kirekire abenshi bari bategereye neza aho ruri ngo bageze nyuma barahunga bava muri Puezero bavamo barahunga abaturage bose. Ubu Puezero abaturage bari bahunze tekereza ko wenda aribwo bagiye gutangira guhunguka. Abandi ngo ntabwo ku munsi w'ejo biriwe bakize icyo kurya ku munwa bitewe nuko ngo bari baryamye mu mazu yabo bubitse inda hasi bategereje gusa ko urugamba rubuze kurangira. Ariko byanze urugamba rukomeza kuba ndetse rugera masaha y'ijoro. Ubu rero mbabwiye iby'uru rugamba ni urugamba rwatikiriyemo abarwanyi benshi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi. Mana ngize ifoto ntago naziteguye kugira ngo ku buhanga bw'ibyuma bazishyireho, ariko ndaza kuzishyira kuri X. Ndaje nzikoresha kuri X cyangwa se kuri Twitter kugira ngo muze kureba izi foto z'abasirikare b'abarundi ndetse na FARDC abahibu batikiriye hara cyangwa se uburyo kibari bateguyemo bari barimo kurwanamo. Nukuvuga aba basirikare bari bacukuye ikintu bita indake. Donc baje bakazaje barwaniye mu bintu bita indake. Hari indake zari zicukuwe M23 twirwano batari barimo nizo bagiye bitsindagiramo.
ariko kurezista kwabo mwibuke ko twavuga ko ku ruhande rw'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa ikintu cyabafashaga kurezista bari bazanye mu kirere hano muri za Poezero indege zitagira abapilote ziriwe zirwana zigera kuri 5 zaharasingaga umutwe wa Twirwaneho, bigatuma nawo uguma muri communication ntihabeho kwa advancinga kuri uyu mutwe wa AFC M23 wa Twirwaneho plutôt. Nubwo bo barasaga hasi ku butaka ariko no mu kirere indege zirimo gukontorora, bikagora cyane abarwanyi ba MRDP Twirwaneho kuva muri communication cyangwa se mu bijyanye n'ibihome by'ubwirinzi bwabo begera imbere, bigatuma abasirikare b'abarundi rero n'amahibu bataka nabo bakavuga bati turabafite. Ariko byaje kurangira hafi hasize nk'amasaha 3 gutyo, ubwo MRDP Twirwaneho yajamingaga zimwe muri izi drone, izindi barazihanura, izindi zibonye zimwe zitangiye kuburirwa irengero, babonye zimwe zitangiye kuburirwa irengero, izindi bazisubizaho ikitaraganya. Aha niho Twirwaneho yahise ibona ko rwose ibintu bishoboka cyangwa se urugamba rworoshye, nayo itangira kugira itangira no kurasa ku nyama barebana. Ariko uwitwa Colonel Darago yari yakamejeje yavuze ati nta gusubira inyuma, yari yigize nk'abandi bitaho ni Mamadou, mu by'ukuri barwanaga ubudasubira inyuma. Ibaze ko abasirikare yari yajyanye bugiye kugera mu rukerera asigaranye abasirikare bagera kuri 5 bonyine. Ubu tuvugana biravugwa ko witwa generali uri kuyobora urugamba hano muri Kivu y'Amajyepfo ari hano za Baraka, niho yari yamaze gushyira headquarters zo cyangwa se ibirindiro byiwe ku buryo rukomandingaga yibere muri Baraka. Uwitwa Colonel Drago wari uyoboye urugamba hano muri Poezero, amakuru arimo kungeraho nuko bamaze kumufunga ndetse bamufungiye muri communication cyangwa se ahantu bita mu ndaki, nimwe bamaze kumuhambirira nyuma yuko abasirikare b'amahibu bose yari yamanukanye agarukanye abasirikare bagera kuri 5. Bijyagenze bitero kugira ngo agarukane abasirikare bagera kuri 5. Nababwiye nti mu by'ukuri mu masaha y'umugoroba, kuko hibu wabonaga ko yasaga naho idashaka kuva hariya, donc ntabwo bashakaga kuva ku rugamba, byagaragaraga ko bashaka kurwana mpaka mu masaha y'ijoro. Bituma rero mu by'ukuri M23 nayo yohereza umusada hano muri za Poezero kugira ngo uze gufasha Twirwaneho, yoherezamo special force ba Makatike. Kandi aba basore ni beza cyane, abenshi baba baramenyere kurwana nijoro bambaye ya marinette bita night vision. Niko rero muri ubwo buryo nibwo bahise bagerayo. Ubwo masaha y'ijoro nyine aba basirikare b'abahibu ba Kongo bari bazi ko Twirwaneho ari bwo bari buze kuyinjiramo, bakinjira no muri za Poezero bakayiceka, bakayikubita, bakayibabaza, bugaca mu gitondo binjiramo bugenzi bweru, binjiramo rwose nk'abari nkuko mwabonye binjiye muri za Uvira nta ntambara ntaki. Ariko kumba abasirikare ba special force ba M23 bagiye gutanga umusada, ndetse ni beza cyane mu guhangana n'izihibu, ndetse zumvishe zibahumuriwe zirirukanka. Aba bagabo reka baze nijoro, hari nko mu masaha ya saa 5 ziri gushira mu kanya ku isaha saa 6, mu kanya kashize mu rukerera icyaje kubabaho, baje kugwa mu by'ukuri muri communication muri ambiscade ahantu M23 cyangwa se izi ntare za Sarambwe ba special force bari bitsimbye. Icyaje gukurikiraho nta kindi nuko baje kugenda rwose bakoramo akazi, babakegeta amajosi, ibintu biba ibindi kugeza ubwo mu masaha ya mu gitondo bugiye guca rwose, bigiye kugera hafi masaha saa 9. Abasirikare basigaye ni babandi n'ubundi bari basigaye bayoboye uyu Colonel. Urumva ntabwo ari kusigarana abasirikare batagiramo amahibu na bamwe, kuko abahibu niyo bagomba kumurinda, bakamenya rwose ko iryo joro rigiye guca amahoro, nta mwanzi cyangwa se nta M23 ishobora kubataka, kumwataka cyangwa se Twirwaneho. Bamwe nyine bakora nijoro. Bagahagikisha ko nta muntu numwe bukenye n'amahoro. Ubwo rero umugabo agiye gutegereza zahibu, arazibura. Kumbi zose zashiriye ku rugamba,
niko guhita bindura amatwi rwose, aravuga ati twigendere tugende rwose byakomeye. Ubwo igisirikare cy'u Burundi nacyo byari ibindi bindi kabisa. Ibintu birakomeye. Ndabona rero hano ibintu rwose ubwo urumva byakomeye muri Puezero. Ubu tuvugana MRDP twirwano bari gutunganya n'ubundi birindo, kuko urumva ejo byire birwanirwamo gusa, ariko na n'ubu ngubu anytime ashobora kuba bakongera bakayataka. Ariko uyu Colonel Darago wari uyoboye ibitero ku munsi w'ejo ku ruhande rwa Hibu yamaze gufungwa. Yes, yamaze gutabwa muri yombi. Nuko rero byagenze ibya hano muri Puezero. Ubu rero barimo kugenda mu by'ukuri bakora, donc ndaza kugenda mbikurikirana n'andi makuru yose ava hano muri za Puezero, ndaza kugenda yabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma turika twigarukire muri Plaine de Ruzizi. Plaine de Ruzizi agashya karimo nuko ubu tuvugana ibikoresho rwose byose ubu noneho iki gisirikare cy'u Burundi kiri kubitundisha umutwe, ibindi bigatungwa ku mamoto. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo bari bapakiye rwose kamazi zigera kuri 2 zuzuye ibikoresho babizana hano muri za Kavimvira, I mean hano za Runingu. Biza kurangira M23 babirashe bakoresheje nyine ikirere. Urumva ni drone yabirashe, ubwo ni ikirere nyine bagiribirashe bakoresheje ikirere. Maginga ya rero nguko amakuru ndi kugenda nyabona cyangwa se ari kugenda ngeraho, nakire mu kanya gato kashize bamaze gufata ingamba ko uko byaba kose ibikoresho bigomba kugeraho kubi n'ubwiza, bakabicisha mu nzira zigiye zitandukanye ariko bikagerayo. Ubu rero gahunda iriho nuko bagomba kubitwara ku mitwe, ndetse iki gikorwa kikaba cyatangiye bari kubijyana gake gake bugenzi bweru, ibindi bakabitwara ku mamoto. Kabisa. Nuko nguko ibintu bimeze hano muri Runingu rwose, ngo bagomba kugezayo ibikoresho ku bubi n'ubwiza. Ese iyi gahunda iraza kubahira? Ese biraza kubakundira ko bagezeho ibikoresho bikomeye bigomba guhangana na M23? Dore rero sasa indi nkuru ingezeho namaze kumenya nuko ubu tuvugana na ku ruhande rwa M23 batangiye kwiyegeranya byo ku rwego rwo hejuru. Barimo baregeranya ibikoresho hano muri Plaine de Ruzizi, kuko bari mu myiteguro ikomeye cyane, imyiteguro karahabutaka, imyiteguro kabumbo yo gusubira muri Uvira. Donc ni ukuvuga ngo umujyi wa Uvira nta gihe kigiye gushira cyangwa se nta minsi igiye gushira uyu mujyi wa Uvira M23 itarawusubiramo. Ndagira ngo nkumenyeshe ko go ahead ikimara gutangwa tayari, ndaza guhita mbibabwira nge ndibuze kugenda mbamenyesha. Ndaza kugenda rwose mbibamenyesha, kuko ndabona rwose M23 nabo ku ruhande rwabo hano muri Plaine de Ruzizi bari kwegeranya ibikoresho. Ndetse yewe ubu tuvugana na za nararibonye mu bijyanye no kugaba ibitero cyangwa se mu ntambara ziba zikomeye, kuko babona ko hano hantu hagiye kuba intambara ikomeye. Nabo batangiye kugenda begera bava Goma berekeza mu bice bya hano epfo muri za Bukavu. Ubwo birumvikana ni rujya kwegeraho rugiye gushyuha cyangwa se rugiye gutangira, baravana hano muri za Bukavu bamanuke muri za Plaine de Ruzizi. Igisirikare cy'u Burundi mana yanjye kigiye guhura n'akazi gakomeye cyane. Nari babwiye nti M23 yavuye muri Plaine de Ruzizi ku neza, ariko
gusubirayo biraza kubabiza icyuya. Dufite n'andi makuru menshi cyane rero, wenda reka tuve mu bya hano muri Plaine de Ruzizi, cyangwa se reka tubanze dushyire na mugenzi wacu twumve ibyo amakuru yaramukanye muri ibi bice, twumve ngo bimeze bite kugira ngo tubone dukomeze. Vise, waramutse neza? Waramutse neza Faita. Umbabarire wegere mikoro, ijwi riturike rwose byumvikane neza, kuko ndashaka kugira ngo muri iki gitondo abantu badukurikiye tubahe amakuru adafite akantu na gato rwose kababangamira, yaba amajwi abe ameze neza cyane, yaba amakuru yo ni ibisanzwe. Ubwo rero ndagusaba kwegera mikoro kugira ngo tugendane neza 5-5 Vincent. Ndakumva. Ya Vincent, amakuru dufite wenda ngira ngo tunahereho, ndagira ngo uhere muri Sange hano muri Plaine de Ruzizi. Biravuga ko ngo haba harashwa amabombe menshi cyane. Ayo makuru bimeze bite ibya hano muri Sange? Nibyo muri Sange yo kumugoroba. Yo kumugoroba kuwa kane mu gace ka Sange muri teritwari ya Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Amakuru twabonye nuko mu masaha 12:25 hatewe grenade yahitanye abantu benshi, abandi barakomereka. Baratewe n'uruhande rwa leta nk'uko amakuru y'inzego z'umutekano bivuga. Kugeza ubu ariko inzego z'umutekano ntiziratangaza ku mugaragaro imibare y'ababa barabuze ubuzima nyayo cyangwa y'abakomeretse muri icyo gitero. Ibitangazwa n'amaradiyo atandukanye ndetse n'inzego z'umutekano zivuga yuko AFCM 23 yahise itabara abaturage bakomeretse bageza ku bitaro. Abandi nabo bashizemo umwuka bajyanwa muri morgue ku bitaro bihegereje. Ibindi bivugwa rero nuko leta cyakoze yakoresheje indege ku buryo bukomeye, yaba ari drone, yaba ari SU-25 harasa namwe, ariko muri iki gitondo n'ubundi imirwano yo tangira cyari ndetse na za Ruvungi. Vise, ubwo baba bari kurwanira muri Sange koko, ubwo baba barenze za Kavimvira cyangwa ubwo nani ya bombardement kohereza amakompora arega gusheringa no kuvuga ngo bari kurwana face to face cyangwa se barebana, bimwe tujya twita ngo ni kwa advancinga, biba bitandukanye kuko nk'ubu ngubu urabusanga amakuru turi kugenda dutohoza, ndetse na mugenzi wacu nabonye wanageze hara muri za Sange. Urabona muri Sange rwose bimeze neza mu centre, nta kibazo, centre irakora. Ubwo rero wakuvuga ngo bari kurwana, umuntu akaba yavuga ati se Sange bari kurwana bikomeye, dusobanura iby'imirwano ubundi iri gukorwa ite, imeze ite, kugira ngo abantu basobanukirwe iby'iyi mirwano bumve n'impamvu bavuga ngo bari kurwana, ariko muri Sange abaturage bakaba bakirimo nta kibazo, ndetse na centre n'iki byose biri gukora neza nta kibazo. Bundi uko ingabo za leta cyangwa ingabo zo kwihuriro rya ubutegetsi bwa Kinshasa zirwana muri iyi minsi, barakoresha cyane ikirere kurenza uko bakoresha ubutaka. Kubera yuko bizeye ko bafite indege za SU-25 nyinshi, bafite drone CH4 nyinshi, bafite Bayraktar ndetse n'andi marokobuteri bagiye bagura mw'ibi bihe bari bameze nk'abari mu gahenge. Nibyo bari gukoresha cyane, yaba za Ruvungi, yaba za Sange ndetse no mu bindi bice bya Masisi. Ubona yuko leta yahisemo gukoresha ikirere kurenza uko bakoresha ubutaka. Kwa advancinga ho nibwo wavuga yuko ingabo za leta ziri kwegera imbere, kubera ko ni kurasa ariko bongera basubirayo bakoresheje izo ndege zabo. Harabanza hakaza indege z'ubutasi zigafotora, zamara gufotora zikagenda, hakaza indi irasa ikarasa nayo ikagenda, gutyo bigenda bitsimbana. Ariko kugera ejo hano za Ruvungi ndetse na Sange mu masaha 12:30 hari hamaze kuraswa amabomba arenga 40. Hari hamaze kuraswa amabomba agera kuri 40 za Sange, arenga 40 na amabombe kari menshi Vise. Niyo mpamvu mubwira yuko ari imirwano, kuko ntabwo harasa amabomba ngana gutyo uri gukina. Ibyo byabaye ku munsi w'ejo. Umunsi w'ejo rwose wari umunsi mubi za Runingu ndetse n'aka gace ka Sange. Mbonje rero wenda Runingu wenda niyo mbona byari bikaze, ariko Sange rwose ho ntabwo nari nagakuruye amakuru ya za Sange. Ariko ubwo nibwo rwose yakuruye, ubwo nyine nuko bimeze.
niba amakompora cyangwa se bimeze nabi cyane birashoboka kuko urumva ni biracyari muri ground haracyari mu kibuga cy'imirwano. None se muri iki gitondo ho biramutse bite muri za Sange? Nijye nakubwiraga yuko yaba za Sange, yaba za Runingu, yaba za Ruvungi, utwo ni uduce n'ubundi turi kujya turaswamo na leta yifashishijwe indege Su-25 ndetse na drone CH4 na Bayraktar, nizo bari kwifashisha cyane cyane bashingiye ku bumenyi bari kujya bahabwa n'Abanya-Israeli, kuko Abanya-Israeli babasezeranyije yuko barabafasha kugira bageze Goma nk'uko bamwe mu batoza bagiye bababwira n'ubwo berekana ko kubatoza bigoye. Hanyuma se Uvira yo bimeze bite muri aya masaha makuru ufite aturuka muri Uvira ateye ate? Muri centre nta kibazo gihari, Uvira mu nkengero niho harimo ibibazo. Bimeze bite rero sasa? Nibyo mubwira nyine za Ruvungi, za Sange, za Runingu, za Kavimvira ndetse no mu nkengero zaho niho harimo ibibazo, harimo hagwa amabombe yabaye 23 kaharasa, yaba ari ihuriro ry'ubutegetsi Rwanda kuri Kinshasa n'abakarasa muri eneo za M23, ariko muri Uvira centre nta kibazo gihari kugera muri iki gitondo. Yes, reka tuve rero aho ngaho twikomereze turebe n'andi makuru arimo kugenda avugwa. Turebe hari andi makuru vise mbona witwa Neva, ndabona hano hari inkuru imeze nk'iya Neva. Bimeze bite Neva? Uravuga iki kuri Neva? Byifashe bite? Neva amaze iminsi avuga yuko ngo yatsinze igisirikare cy'u Rwanda, agaragaza yuko ngo n'ubundi kiramutse kimuteye kitamuva mu maso. Baravuga ati nahanganye nacyo, ntagira lase rokete, ntagira lase mortier, nta kintu ngira kandi ngisubiza inyuma ndakirukasa. Ati ubu rero muri Kongo narakirukanyije, ati yo ntahaba kiba kimaze gufata Kongo yose. Ubona yuko amagambo ye ni ya magambo n'ubundi y'ubwishongozi y'ubwirasi, ariko ataragize icyo ageraho mu bihe bitandukanye. Urumva arigereranya n'u Rwanda mu gihe M23 yamukubise inshuro imukura Bunagana imugeza Uvira barayimusubiza, none na n'ubu biracyahinanye. Ubona yuko nta magambo amaze iminsi avuga, ariko ukabona wayagiranya n'ibikorwa byo, ukabona ari ubwishongozi. Wareba aho yaba yararwaniye n'u Rwanda ukahabura, wareba igisirikare yaba yarakoze nabyo ukabibura, nk'uko n'abantu benshi batandukanye bari ku mbuga nkoranyambaga bari kujya babyerekana, bakavuga bati Neva azikoza agata ahantu, kuko ibintu byinshi avuga nta bimenyetso biba bifatika bigaragaza cyangwa ibikorwa bigaragaza ngo bishimangire yuko ibyo yaba avuga ko yaba yarabikoze cyangwa yaba yiteguye no kubikora. Bakamugaragaza nk'umuntu mu by'ukuri ukunda kwivugira amagambo, bakamugaragaza nk'umuntu usa n'uwikina komedi kurenza uko yakora ibintu biri reyeri. Ese ko mbona ibice byose Vincent yakubiswe kuva za Kivu y'Amajyaruguru ahondagurwa ko nawe muve turamunaniye kuyitsinda. Koko ibyo bikoresho yabonye bidasanzwe, cyangwa ni ya marenga yaba ari kugaragaza ko none urugamba rugiye gukomera, impamvu ubona bari kwitegura cyane, hari gushaka kwerekana ko yabonye ibindi bikoresho agiye guhanganamo na M23, akabura uko abitangaza cyangwa se abivuga, agaca amarenga binyujije muri ubwo buryo. Kuko mpora mbikubwira nkavuga n'izi ngabo z'u Burundi zari zamaze guhamuka zigahunga zigasubira iwabo, bakitwaza ko ngo M23 ifite ibikoresho biruta ibyabo. Kubona baragarutse vise mpora nkubwira ni hari icyo cyatumye bagaruka. Ubwo rutwo tuntu ari kuvuga two turokete n'uduki bishoboke ko ari two turi kumwongoza, akavuga ati kadusubire mu mirwano, ati kandi biragenda neza. Ntabwo ari kubibona. Ntabwo ari kubibona kubera yuko Neva ntabwo ari umusazi ku buryo yakitiranya M23 n'u Rwanda. Yavuze neza we mu ijambo ryavuga ko ari u Rwanda avuga, kandi mu bitandukanye iyo avuga M23. Icyo rero ni ikigaragaza yuko ahubwo ibyo avuga ari biri ku mutima wiwe na Kisekedi, uko bagiye bagaragaza yuko bazatera u Rwanda. Nta gutekanya rero ibyo avuga ni ikigaragaza yuko ategura intambara ku Rwanda cyangwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Kuba bivuga gutyo arashingira ku ntwaro amaze gukora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, arashingira ku buzo Abanyafurika y'Epfo bagiye bamuha, ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye birimo n'Ububiligi. Nk'uko twagiye tunabigaragaza ko iyi ntambara icyo yakuyemo ni amafaranga ndetse n'intwaro, gukuramo icyubahiro cyo ntacyo,
akaba aricyo gituma avuga ari amagambo ati u Rwanda nongeye kurwana nubwo n'ubundi narutsinda, akabigaragaza nk'ugira ngo agaragaza intego ziwe nk'uko yarabivugicisha avuga yuko uzagira ubushake bwo gukora ubutegetsi bw'u Rwanda azamujya inyuma. Ibyo rero ntabwo mbibona yuko yabinyuza mu buryo bwo kwerekana yuko agiye kurwana muri Kongo ko yabonye imbaraga, ahubwo nuko ashaka kugaragaza ibitekerezo bye amaze iminsi n'ubundi agaragaza. Bise hari indi nkuru ivuga ko hari zimwe mu nshuti za Kisekedi ngo zaba zatangiye kwiyizira muri AFC M23. Abihagaze bite? Amakuru n'ibyo yakishikanye ku mbuga nkoranyambaga atangazwa na bamwe mu barwanya ubutegetsi bwa Kinshasa barimo Peru Ruwara, yakavuga yuko bamwe mu bashuti ba Felix Tshisekedi ndetse n'abaje bakora mu bitandukanye amwe bita Korodi Balaki ko mw'iminsi bari mu mujyi wa Goma aho azaza kuganira na bamwe mu bayobozi ba ASM 23 kugira ngo bafatikanye gukomeza kurwanya Tshisekedi nk'uko byabigaragaje. Akavuga yuko uyu Korodi Balaki ari umwe mu bantu bakomeye mu butegetsi bwa Kinshasa cyane kuko yahoze hafi ya Tshisekedi kandi baje bafatikanya mu gutegura politike yiwe. Akagaragaza yuko rero Tshisekedi ashobora guhura n'ingorane mu gihe Corneille Nangaa yaba amaze guhura n'uyu Claude Balaki. Akavuga yuko n'uwo bita Angelique nawe ashobora kuza mwabino cyegenzurwa na M23 nk'uko n'ubundi mu minsi yashize hari abandi bagiye baza mu bice bikontororwa na AFC M23 kandi bakiyomora ku butegetsi bwa Kinshasa nk'uko Peru Ruwara yabigaragaje. Akavuga yuko hari undi nanone ugiye kuva mu gice cya Bandundu ugiye kuza kwihuza na AFC M23 nawe akazana n'uwo bita Grace Coutinho, bose rero bakaba bagiye kujya muri AFC M23. Mw'iyi minsi bikaba bigaragara yuko ngo bashobora gukorera urugendo mu mujyi wa Goma noneho bakagirana amasezerano na AFC M23 yo gukorana mu buryo bworoshye. Ya Vise ndumva rwose ibintu bitoroshye. Ngaho duhe n'izindi update ufite zo muri iki gitondo. Update kamere ku makuru arimo avugwa cyane mu kibaya cya Rusizi n'ubundi aho bivuga yuko umuhanda bukavubira utari gukora mu buryo utangwa kubera imirwano hagati y'ingabo za Kongo zifatanyije na Wazalendo zifatanyije n'abarwanyi ba FDL ndetse n'ingabo z'abarundi n'abacanshuro cyane muri groupement ya Rungu ukomeza muri Mwayi Plateau ya Uvira. Amakuru rero ava mwabene bicara avuga yuko imodoka zitwara abantu ziva muri Uvira zijya mu mujyi wa Bukavu zitari gukora cyane imodoka z'ama ONG zitongeye gukora kubera ino mirwano ikomeye ku mpande zombi y'abari hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bakavuga ko abaturage batuye mu gace bita Kashatu na Ruhuto bemeje amakuru. Bemeje amakuru y'ibyo byose sebura bwafite ibimenyetso ra? Ntabwo baburi ibimenyetso nk'abantu batuye kureba yuko imodoka ziri gukora cyangwa zidakora, ntabwo babiyoberwa bashingiye ku byo babona uburyo ingabo z'u Burundi zirimo ziyongera mu kino kibaya cya Rusizi, uburyo ingabo za FARDC zirimo ziyongera, uburyo babona abarwanyi ba M23 bari guturuka Kamanyu ndetse na Nyangezi. Ibyo byose ni ibimenyetso rero bibagaragariza yuko imirwano ikomeye kandi n'uyu muhanda udashobora gukora nk'uko bikwiye bitewe n'uko babona n'urujya n'uruza rwahagaze. Ibyo rero bikagaragaza ko anytime hano hashobora kwaka umuriro. Umuriro si ukwakaho ushobora kwiyongera. Ushobora kwiyongera tena. Ikindi ni uko tugarutse mu Rwanda nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi yakiriye intumwa zahoze ari abaperezida muri Afurika, harimo perezida wa Kenya, perezida wa Togo n'abandi bayobozi batandukanye bashinzwe ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cy'umutekano muke ngo bagire ubuhuza. Nyuma y'uko rero yakiriye abo bayobozi, uyu munsi u Rwanda rwo rwakiriye perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo akaba na perezida wa Togo, akaba yaje mu Rwanda n'ubundi kuganira na perezida w'u Rwanda aho yakiriwe na Minisitiri Nduhungire kugira ngo baze kuganira ku byerekeranye n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo n'uburyo byakemuka.
uyu perezida wa Togo rero akaba yarageze mu Rwanda. Dukomereza ku nkuru z'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Aho ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwandagarijwe mu rubanza bushinjamo General Clement Yave Lunga gukorana na leta y'u Rwanda. General Yave yayoboye rero intara ya gisirikare ya gatatu ihuza Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo. Yatawe muri yombi muri Nzeri muri 2022 mu gihe umutwe wa M23 wari ukomeje kwambura ingabo za FARDC ibice byinshi. Ubu rero akaba ari kuburana mu rukiko rwa gisirikare i Kinshasa. Ubushinjacyaha rero buhagarariwe na Lieutenant General Sirene Likuria bwavuze ko uyu Yave yavuganye n'abantu bo muri leta y'u Rwanda kandi ko hari n'ubutumwa umwe muri bo yamwoherereje. Lieutenant General Likuria abwira abacamanza ko Lieutenant General Yave wari ufite ibiro mu wa Kisangani. Yego. Yahuye na Brigadier General Mwengurumbu Evariste muri Serena Hotel i Goma, amubwira ko nta mpamvu afite yo kujya imbere ku rugamba, amusaba yuko yagenda make. Iburanisha rero ryabaye tariki 27 Mutarama 2026 ryari ryihariye cyane. Ubushinjacyaha bwifashisha umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Kenge, Lieutenant General Constant Ndimana na General Dani Yagiba. Nk'abatanga amakuru bemeza ko General Yave yakiriye ubutumwa bwaturutse mu Rwanda. Urukiko rero rubajije Lieutenant General Likuria niba ashobora kwerekana ubutumwa avuga yuko uyu musirikare yandikiwe n'abaturutse mu Rwanda. Yaramubuze ntiyabasha kubwerekana. Abunganira rero n'umusirikare bagaragaza yuko uru rubanza rushingiye ku mpuha, bavuga yuko ibi byose ari ugushaka kumuheza mu munyururu. Ubundi izi manza zikaba zimaze iminsi aho abatavuga rumwe na giseke mu gisirikare bagiye bagaragaza yuko ari imanza zabashyizweho mu buryo kugira ngo abikize, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bukabihakana. Ariko wareba uko imanza zimeze ukabona koko bitanye isano. Na wenda ahangaha Vincent nkunganiye, byaravuzwe cyane ko ngo hari abasirikare n'ubundi kuko ngo Joseph Kabila nawe ngo yiteguye gusubira mu mwenda wa gisirikare, ubwo birumvikana nawe yarenda gusubira mu ntambara. Byaravuzwe cyane rero ko hari bamwe mu basirikare bakomeye yagiye ahamagara kugira ngo azabashe gukorana nabo, ndetse bamwe rwose ngo bamaze no kuba barangizanya deal nawe. Icyo gihe rero abenshi rero ngo bagiye bamenya ko bari kuvugana nabo, bagiye bakurikiranwa bafungwa. Hari na babandi bumvishe ngo babishinjwe kujya gushaka gutera kudeta. Abana bo ngo buriya ngo bari bavuganye n'uyu mugabo Joseph Kabila, bazibonye nta bundi buryo babafungamo bagerekaho gutegura kudeta n'iki byose. So urebye rero nicyo kintu barimo kugenda bazira nk'uko byagiye bigaragara. Yave rero ntekereza ko nawe buriya ari mu bashatse cyangwa se mu bavuganye niyo delegation ari kugira ngo irokiritire Joseph Kabila, nawe bigaragara ko agomba kuba rwose ngo ashaka gusubira mu ntambara. Ubwo rero urumva ni ubwo buryo nubwo wenda bagenda bitwaza ngo bavuganye n'u Rwanda. Sinzi ngo u Rwanda rero rwaba ruvugana na ba Yave, rwabuvugana n'abasirikare ba Kongo n'icyo babavugana. Kabishe ko tuzi neza ko abenshi muri aba basirikare ndetse nanavuga bakuru bo muri FARDC tuzi neza ko benshi usanga barakuzuranye na FDL cyangwa se aba FDL muri rusange. Rero ntekereza ko nta mihamagarire vise niyo kanuni yabayeho. Buriya ibintu biri mu butabera bizira yuko bitangaho umwanzuro. Navuga yuko bitabaye cyangwa byabaye kubera yuko uyu muntu aburana burya bakiri umwere. Ariko kubisesengura aho byo biremewe. Burya umusesenguzi we ntasesengura buri kintu cyose. Nyine nibyo nakubwiye ihame ry'ubutabera, kuko nabivuga mu munyamategeko. Yabujijwe yuko uhamya ukurikiranyweho icyaha kubera ko habaye icyo bita presomption d'innocence. Uyu wamuhamya yuko yavuganye na runaka cyangwa batavuganye, kuko n'ubu uri umucamanza. Sinahamya yuko yavuganye na Kabila, sinahamya yuko yavuganye na James Kabarebe nk'uko babivuga, kandi sinanabihakana. Kuri icyo rero uba ukwiye kureba icyo amategeko abivugaho, ugategereza icyo urukiko rwanzura. Ikigaragara ni uko ubushinjacyaha nyine nk'uko bwitwa
ni ubushinjacyaha, inshingano buba bufite mu rubanza ni ugushinja abo bukekaho ibyaha, noneho uruhande narwo rwiregura rukiregura, umucamanza nawe akazafata icyemezo. Burya biba byiza iyo ufashwe umwanzuro ushingiye ku mwanzuro watanzwe n'urukiko, niho biba binoze mu rwego rw'amategeko, niko amahame avuga. Twakomereza mu Rwanda. Yego. Ambasaderi w'u Rwanda muri Pakistan ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga n'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB bwatangiye imurikagurisha rya mbere ry'ikawa muri Pakistan nk'uko byagaragajwe, ndetse akaba uyu ambasaderi yafatanyije na minisitiri w'inganda ndetse n'ubucuruzi nk'uko byagaragajwe na leta y'u Rwanda. Tunyarukire n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubutegetsi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bufatikanyije n'imiryango n'abamerawumva cyangwa gutanga ubufasha butandukanye, batanze impuruza y'uko bashaka miliyari 1,400,000 z'amadolari y'Amerika kugira ngo babashe gufasha abari mu kaga, babahe ubutabazi hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tusimbukire muri Rubero, ahavuga yuko kubera ibitero by'umutwe w'iterabwoba wa ADF bikomeje kwiyongera muri Teferi ya Baswaga, paruwasi ya Saint Jean Paul ya kabiri yahagaritse ibikorwa byayo by'ivugabutumwa kubera ibyo bikorwa by'umutekano muke bikomeje kuba hafi ya diyoseze ya Butembo, za Beni ndetse no muri karitsiye ya Masoya. Bavuga yuko rero guhera ku cyumweru iyi paruwasi yahagaritse ibikorwa by'ivugabutumwa kubera ibikorwa by'uyu mutwe w'iterabwoba wa ADF ukomeje kwibasira abaturage batuye muri bino bice. Muri Nord Kivu baravuga yuko abarimu bagera mu 100 batishyuwe umushahara wabo kubera yuko ikibazo cya rezo ya Vodacom cyabaye ikibazo gikomeye. Vodacom yabuze rezo kandi bakaba bakoresheje uburyo bwa mobile money, bakaba barira rero bavuga yuko batabona umushahara wabo kubera icyo kibazo cy'itumanaho. Tugarutse mu Rwanda kuri raporo yasohowe na Transparency International Rwanda kuri ruswa mu burezi, baragaragaza yuko harimo noneho mafiya ya ruswa ishingiye ku bakomisiyoneri. Bakavuga yuko mu burezi rero no mu buvuzi naho hagaragaramo ruswa, ko abaturage bakwa ruswa bayibura noneho bikabaviramo guhezwa, bikarangira badahawe serivisi bifuzaga nk'uko Transparency International Rwanda bigaragaza. Tunyarukire mu gihugu cya Uganda. Uganda Perezida Museveni nawe yashyizeho uwahoze ari umunyamakuru wa BBC Alan Kashuga nk'uhagarariye itangazamakuru muri leta yiwe, akaba ari we rero bagize ushinzwe itangazamakuru muri leta ye. Tusubire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umwe mu bana ba Patrick Lumumba yapfuye ku myaka 67, akaba ari umutwaga Laurent Gilbert Okito Lumumba, umuhungu wa Patrick Lumumba waharaniye ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yajya guhitisha ku myaka 37 azize uburwayi nk'uko byemejwe n'abo mu muryango we Kinshasa. Numva twari cyangwa ukaza kuvuga mu yandi makuru. Segikubo se ngo bimeze bite ibya Segikubo? Segikubo Fred nawe nari nyitarutse iyo nkuru. Segikubo Fred ubu nawe yatawe muri yombi akekwaho ibyaha yakoreye ku muyoboro wa YouTube we na bagenzi be bakoranaga nk'uko ikigo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwabitangaje. Bakavuga yuko rero bamutaye muri yombi kubera ibyaha yakoze ku mirongo ya YouTube itandukanye we n'abo bagenzi be. Ubutumwa rero bwatanzwe n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda ruvuga yuko rwataye muri yombi Segikubo Fred ndetse n'uwitwa Mazimaka Patrick na Nkeramihigo Japhet. Uyu barafinda rero akaba akekwaho gutangaza amakuru y'ibihuha cyangwa ay'ibinyoma, ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo mu Rwanda babinyujije ku miyoboro itandukanye ya YouTube nk'uko urwego rw'ubugenzacyaha rwabitangaje. Dutegereje kureba ko agezwa imbere y'ubucamanza kugira ngo akurikiranwe n'ibyo bamukekaho. Yes, urakoze cyane Vincent. Ndagushimiye. Yes, nguko rero ngayo niko ibintu byifashe, nuko update zacu zo muri iki gitondo zihagaze, nuko ziteye rwose.
ubwo nyine ibindi cyangwa se andi makuru tukaba turi buze kugenda tuyabagezaho pore gahoro rwose mu masaha yacu ari imbere, tugenda tureba ibiri buze kuba bigezweho cyangwa se amakuru buze kuba agezweho. Ubwo turaza kureba muri Sud Kivu kuko niho ubona ibintu bisa naho biri gukomera, ibintu bisa naho biri gufata indi sura. Hanyuma rero wenda tutaragana ku musozo cyangwa se imbere yuko tujya ku musozo, reka tubanze tubabwire uko update zifashe hano haba mu mujyi wa Bukavu ndetse no mujyi wa Goma. Twagaruka nko ku mujyi wa Goma, ni umujyi ari umujyi navango icyicaro cyangwa se ni n'umurwa mukuru wa Kivu. Ubwo birumvikana yaba Kivu y'amajyepfo ndetse na Kivu y'amajyaruguru, kuko niho usanga abayobozi bose ba AFC M23 baba baherereye bari aba bakuru nyine. Simvuze ko no mu yindi mijyi hatabamo abayobozi kuko babamo, ariko kapitali rwose ukabona ko ari nka Goma. Hari amakuru avuga rero ko iki kibuga cy'indege cya hano i Goma AFC M23 iri gutegura gahunda yo kuba yatangira kugitegura cyangwa se kukirepara, hahandi bya bintu byose byagiye byangirika, barashaka kubitunganya kigasubira ku murongo. Hanyuma byamara gusubira ku murongo, noneho rero mu by'ukuri ngo barateganya ko mu mpera z'uyu mwaka cyangwa se uyu mwaka uzajya kurangira iki kibuga kiri gukoresha, cyatangiye gukora, kiri gukora nta kibazo. Indege gusa zizaba zitemerewe kugwaho ni indege ziturutse Kinshasa. So rero ubwo urumva ko hari byinshi bagiye gukora kugira ngo iki kibuga kizabe gifite security n'iki byose, nta kibazo n'iki na kimwe gihari. Urumva rero ni inkuru nziza hano i Goma irimo kugenda isohoka. Mu gihe mu mujyi wa Bukavu naho rero ubu tuvugana nta kindi kiri kuba, n'ubundi bakomeje gushakisha umutekano kuko Wazalendo baracyapfumura mu duce tugiye dutandukanye. Gusa ubona ko ibintu hariya biri kugenda bifata intera. Hanyuma rero ubwo twavuga ko andi makuru turaza kugenda tuyabakurikiranira mu yandi masaha ari imbere, tukababwira uko muri Plaine de Ruzizi byifashe, tukareba iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda cyambuka ku bwinshi. Ese ibyacu bimeze bite? Wowe urasabwa kubana natwe rwose, nkandira kuri subscribe niba utarabikora, nkandire no kunzogera. Hanyuma numara gukanda kunzogera, ubundi noneho utegereze notification buri ko dushyizo ikiganiro, nawe uzajya ukibona mu bimbere. Kuba bikoze rero kudeshapo kuri mwebwe, ariko kandi ku rundi ruhande nkabangira ngo mbasabe kunkandira like, hanyuma ni mumara gukanda like munasharinge, musangiza abandi biki kiganiro, kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro mu by'ukuri. Mwakoze kubana natwe rero, ubwo turaza gusubira mu yandi masaha. Nyagasani akomeze abarinde kandi abane namwe. Yari umuhungu wanyu rero Fighter ndetse na Vincent kubanga twavuganaga ku murongo wa telefone, kubanga bw'ibyuma rero ni Mutaramo Alpha G. Ubwo turaza gusubira mu yandi masaha. Imana ikomeze ibarinde kandi ibane namwe. Ciao.